Syak tap laingut kibreu hadin balatua ka kendro namar ka jingjur palat uslap haki benta jongka aizol haka jela Mizoram. Haka jingjia ka basngosi laingut kibreu kilas sakut hapo kitleu hadin baka kendro mau kalatua haki benta jongka tuampui jongka jela Mizoram menin kasngi. Ka jela Mizoram kelaya kun persya ia ka jinglong jingman ka bajurpa hadin baka IMD kelap penmi ia ka jing maham hak ketika jela. Kat baki kenhon ia rapak kerki kidang terai shitom banwat ia kita kibreu kibala syatap ban yok pelat la kidang im nekilaklat na ketika jaka. Kibabun kiskul kibadon hak keleng ki benta jongka aizol kidang kang haduk menta kasngi namar ba uslap ubak klem sange ula lengshop ia kathanyi barok kawe. Ka jing tua jong ketika jaka kelajia kat baka jela Mizoram karangdon hapdeng ka jing penmena red alat balap penmi dakatnat pej mariang jongkari India kaba maham bakandon ka jing hapslap ka bajurpa rengkat bat ka jing kerhu ka bajurpa upertat bat kal ka bajurpa la pentre kam ya kilat jingira bakerki habaro kawe ka jela hakaba ya ka jaka trekam bakerki jongka jela bat ki jaka ai jingira bakerki haka kerdan jungkit distrik labu haka jingpen kre ka bakrawa ki he sarkar kilabata ia kinong shong bakin pun hakinombar ai jingirap iwe not nyonyo we not nyonot not lai prakandai arlai sau ar san arnot lane ha universal emergency number iwe ar nakabenta banyo jingirap mardor ladadon nejia kano ka jingtua bat jingjia basirkai habaro kawe ki benta jongka jela Mizoram.